Ond mae Gethin Hafod o Bonsenni wedi bod yn cadw golwg ar y cyfan yn gweld y beirniad yn mynd rhwng y ddoi gylch mwyn cymharu'r amrywiaeth o fridiau yma. Tasganodd, ynddo fe? Odi, mae'n dipyn o dric. Mae rhaid cyfaddau, mae Peter yn pendroni gryn dipyn trwy'n. Mae dipyn o challenge y fe siwr o'r. A mae Peter, mae'n uchel I barch yn byd y livestock o fi o Sir Fynwy fyna. Wel, fydd yr wobr yma yn golygu at y rŵj eto. At y rŵj. Mae e wedi cael ei ddenu gan y rŵj a'r rŵj sy'n mynd â hi yn y dosbarth yma eto. Newyddion da iawn i'r cystadleuedd yma am yr ail dro. Congratulations, have you got enough pockets for all those? Just about. So, you're going forward to the championship with quite a few options on your hands then? Yeah, just a few. Yeah. And are you confident with the British Rouge you've got here? Well, hopefully. You know, they've got a bit of a track record going, so, yeah. Yeah, and a very beautiful ewe lamb here as well. Yeah, bottle fed. February born as well, so. Oh, well, congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Thank you.